Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, thinio scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli, ka jingsiyo ka baret but pila bandaj puli, da ka education loan, pila urban chukol ha number, khandai nyo, saw, san rio pranon, lani khandai pran rio laisan, an riway khandai pran. Ban pinskum thu igin oksong snong ban penan kami kor kibor kajok menta nega technology hakbai dei bagaru kompelang neken show pisa ka Meghalaya State Rural Livelihood Society DDMU West Jaintia Hills District ringkat ke jinga trelang katanat puli economics jong Thomas Jones Sinat College Jowai kila pelang ya ka awareness program halor ka financial literacy campaign for promoting digital finance hamu mulang mu bena point yalong hakas balang kani ka jinga lang kan ai jipin toiru yagi samla puli bakinyo jingi kai sabar joka kamra kelas jong kiru dakaba ailat bat penslureki banyashim benta hakirin san baper Cheese pig bit ba it's nong yun nong yun takya kor di bor yong kani ka chup ko ni nong way o ongi ki technology kaliang pesa ka hini por em chrup wi ni por ki resource persons ki wo batai bnia each pang ke jingre kam ki ni kor ki por ka ni Harai bon pati yong ki wom tip high pang ni financial literacy le ni ki jing tip ha kaliang pesa ka nuksa gam open em kami go phone yong o pa pesa chi thau per kini program le irap koi khna yong yo ki kita kita start ko coba classroom ko ki kita ko pensluri ki yo bori ki yo chimbetagi kama kini kita san ko pair yo to ko ni pa di kini kentin dan hi sejak ketika internet banking ke kamu ong mut ke perthai la ke puah ke ni ke juk ko ka ni tang wo MK mo sang tho wan ki konsep yang ba financial literacy iya gani ke program dan gini kijak financial literacy ke baju pondok nega por segi chnong yo pondok nega por segi chnong kam taman ki chnong de em gi SG te kamon gini ki SG mod ya krekan ya kata dau puan depat hadin tangwa to bentak amro ong ar bentak em go penongkong tok snal thu be ga kata ke financial literacy tok man ga kawi nega Ap MK mi kejingtip dan kita ki components ki po financial inclusion ginong main to ki savings ki transaction ki payment ki saving ki credit lo ki insurance kita to ki main components yang ba financial inclusion ile MK mi financial inclusion to bon i citizen yang ba ri India he bro kobi mot MK umani agni ga jingtip sepang ni financial inclusion awang inclusion kamu ap untuk lang borok untuk do ginong sor yo ya jing nang jingtip sepang financial literacy at least ni ba apo sarkar India giwa bun do to ki nong kendong giwa kendong dat mete giwa do to i negaliang ke ministry tekar penmi dia gani kenarlem Mendepan mi ki kenar lem ke jingmut yang kenar lem ke yi ke thong yang kenar lem ke ye pi upat di Google yang pi search mo yo ti pi ke yi krek kam ke kenar lem Penongkong hi mut kamu ong mut ini de em lang mugi
ki student juga yang pure. Ewe itu economics. Ewe itu department ki economics to mot phi kam ki let's say you on kam ki future yang ke youth. Lene kata ke economics kamono ye mot at least men em kita ki bro ki start ki betip uman kan uksai ki kita ba. Kita to ki men aims lene ki men ka thong let's say you on wa phi kam ki youth lene ki wa the future yang ka imlang salam uye pi open sound to one ra chi chrong ki thau ne ki society. How man ki district, man ki block, man ki chnong. When we get a financial literacy program, untuk ang Minister dan kat Islam ada the launch ka state government. Terus ko lima various agencies kam ka MSRLS, yang kedua UPC agents kam na kenal mapot tamne. Kamu lebih ke financial inclusion ke main priority yang state yang central government. Yang ke financial inclusion itu ke priority yang government kemudian Islam will include each and every household will link you ke bank. That each at least one person from each household should have a passbook with any bank. That's the main purpose of financial inclusion. Bila wakwa government wa voro kayong bentang ko bank ni bahaya kami tepi bun bahagi benefits ki walai mlai ki to cash payment kamu tu lain cuma. Kami lai ki dengan DBT direct benefit transfer, lai ki direct check account. Cuba ni bu ki cepat aja. Kamu punya scholarship ni cepat saja. Kuat pun kamu tu pisa. Kamu lihat ni board pilih ke fixed deposit. Kamu bukan dengan sistem. Tapi itu interest kau ni. Halor yang itu kan principal pisa kamu tak ni. Kita tu fixed deposit. Dan sekarang benefit yang fixed deposit, ye pi pencah dan itu kan fixed yang pi macam loan. Cuma ni dari MPG power jaga kamu fixed deposit, you pi 80% kamu loan bukut yang akibat loan.